Ja često govorim kao što su i oni postavljali pitanje šta ćemo s Njegošem. Jer ovi su jedni predlagali na tom sastanku 2000. kad su se sastali naši vrhovnici. Evo vam ga. Potpuno razumem te kukavce. On prevelik za naše poimanje. Mislim, Njegoš. Za našu ovu bedu i jad, ovu plitkost uma. On je bio dragocen za onaj mučenički narod, za ovaj narod koji ne misli, koji ništa. Pogledajte naslove novina, otopljavaju odnosi. Koji odnosi između Srbije i Crne Gore? Pa zamislite kako bi on sad bio prestravljen kad bi video ove... Kako bi reagovao? Osim što bi bio prestravljen, kako kažete, kako mislite da bi reagovao? Vratio bi se odmah, ne bi se zamajavao s ovim našim glupostima.